Yeah, ibi ni ukuri si beef. Abapasiteri bubu abadayimoni bambaye amakanzu. Jay Stone, Kiri Bato, Kizi Kuru. Let's go! Abapasiteri bubu barariye cumi, barasambana n'abakobwa b'insengero, bavuga ubutumwa ku manywa nijoro, bakaja mu tubari na hoteli zo mu muji, bagura ama Range Rover ngo ni umugisha, ariko mu by'ukuri ni amafaranga y'imfubyi bihishe inyuma y'amazina y'Imana. Ariko imbere n'abadayimoni bafite mission ya Lucifer, baravuga ngo shira amavuta, ariko amavuta ni business umwijima. Baravuga ngo turabakunda, ariko bafite umutima wa cobra, bakoresheje Bibiliya nka password yo kwinjira mu mitima y'abantu. Ariko ntibazi ko hari Imana ibareba, ejo izabashira ku karubanda. Abapasiteri bubu bafite ibanga ribi, sayibye Imana babigize business, imbere n'ubusambanyi. Abapasiteri bubu barayobya inama z'Imana. Ariko mbere ni abande. Baravuga ngo ni abashumba, ariko inama barazibaga. Bavuga ibitangaza ku manywa nijoro, bagatanga ruswa muri club za Kigali, bakoresha amafoto y'abantu bashizeho ibiganza ngo barabakijije. Nyamara abo bantu ni abakinnyi b'amafilime bari bamaze guhembwa. Iyo babona umukobwa mwiza mu rusengero, baramuhamagara ngo ufite umwuka wera, ariko mu by'ukuri ni invitation yo kumujyana mu nzu yabo y'amayobera. Baratwiba ubusore, baratwiba ubugingo, baratwiba byose. Iri ni ishyano mugomba kwisubiraho mbere y'uko umuriro w'Imana ubasanga. Abapasiteri bubu bafite ibanga ribi, sayibye Imana babigize business, imbere n'ubusambanyi. Abapasiteri bubu barayobya inama z'Imana. Bigiraho ariko mbere ni abande. Baby gira intungane, ariko Imana ibareba, ibona ibyo bakora. Jay Stone aravuga uri. Abapasiteri bubu bisubireho. Abapasiteri bubu mime message, ntabwo ari intimidation. Isi yose irabibona, ntimushobora kwihisha uretse gato. Umunsi w'ubucamanza urageye, ibyo mwihisha byose bizashirwa ku karubanda. Jay Stone, Kiri Bato to the world. Ariko inama barazibaga, bavuga ibitangaza ku manywa nijoro, bagatanga ruswa muri club za Kigali, bakoresha amafoto y'abantu bashizeho ibiganza ngo barabakijije. Nyamara abo bantu ni abakinnyi b'amafilime bari bamaze guhembwa. Iyo babona umukobwa mwiza mu rusengero, baramuhamagara ngo ufite umwuka wera, ariko mu by'ukuri ni invitation yo kumujyana mu nzu yabo y'amayobera. Baratwiba ubusore, baratwiba ubugingo, baratwiba byose. Iri ni ishyano mugomba kwisubiraho mbere y'uko umuriro w'Imana ubasanga.